Kubor nagaslem jong udongsan Hima. Kum sibenta banyak kunyok yang jingpang kuvet kat kendai. Kedarbar senang wak tak beru hakasngi palai. Kelapan long dekat Jingshna Dawai haki benta ke Motphran. Urang bak senang ke wak tak beru ubak jirembai ulaong. Bahaus nem baladep ru nginale ekene kakam ban Synreit Dawai. Bat mentaru ngi beteng biang ya kene. Namar ngi belas dang jer biang ukyang jingpang haki jala kamtama East Cassie Hills. Ulah kenturu ya ki nang senang kisnang bambarjan bagi di ban borenti ya ki kendon belabu ya ketenat kakak yakia. Ulah boru ke cingkerpat nak kamta kitu ki besyang di Madan balada klayo biang ban syang di ya ki mar ki mata ki di ban long ki balik khut bat bud ya ki kendon ke sarkar bat ketenat kakak yakia. Ki Nongdie Madan ki di balik khut bat ki di ru bat pen khut ya ka jaka ka ba ki syang syua ba ki lit pasieng. Ubak rembai ulah ong ru baki Nongdie Madan ki di pan Sangeh syua ka Jingshna ya ki Dukan Dieng namar ke jinjar ban penkut, namar kinala, kiladap di kijabok sudah, badwat ketenat municipal ru kasem jinjar ban penkut. Pila membatai tinjak kalau kada jing sanitize mentak sini. Ini gani ke sanitize ni nado. Last year ngila stang ye gani. Mentau senem mentau sini ngila stang ban sanitize the whole of this locality. Silang terjang ke Motphran ni borok gawai kan. Namar belai ba ni ibu ni yang jengpang la for step ba. Si ngebu gajing kerpat ya borok higi nong song slong jong iru ba kide bon bo renti ye ka ke bala tha daka ketenat ko ko kia ti ngiru na kata ka daw ngisim ke Indonesia ban sanitize lot ya borok gani ka jaka hang ni ba kan ta te nada hi na du na du na tene ko snong na dak ha du ente bukut jong ka Motphran area jong ka jurisdiction ke bahak hang ko jong ka ba bro tingila sanitize hang ni borok ti kawai ngebu ke jengkerpat ya gini kinong song Madan ke suit bandas anda gila wan song Dukan ngobha maintain ya ka social distance ngobha le ko detang katai ngiru nasnong sanitize ya ka jaga ba song ru tingiru ngebu ke jengkerpat ibi ngobha le ko pun ko ya ka jaga ba pila dep song dep lang ta ke bu ke jengkerpat ke barat akmat yang pi ba ngobha pendam sa ban snai gini ki boden platform hagani ke por namar belai kejenjar ini bangin sanitize dep nang taru ke penjenjar ya ka municipal ru anda kelawan sarpi ke jeng jebok kumni apa kila sakut lo ni kimla ban ya belum lo nak municipal department tung tang ngebo ke jeng kerpat ya gini gis inong song Madan ngobha bakin lek ko ya ka jaga hot ke livelihood we don't come here andai ke kwat ke pihak ru de first priority kata ditang kata he bangen bu ke jeng kerpat ya ki banang ni semat ngobha ailat ya ke dor bat nong trade cooperate lang bat ngi ngir gun cooperate bat pi lada ke don hagunu no ka baru